Shirley no mokol bai thang to nugya haipano 2010 no Borok Baptist Convention no gini busaini logi Skype tei pandao phainero bai kok salai puro connect lai ro puro go angno puila ani mukhang no nukjai gra John McMullan bai apro puila nukmani ga zorawo translation tayo translation is hamongo ang bukisa kerengjak apro no kaisa ma wanaka jeng ko takuk Milton by editing part puila nai tongmani ge babo bai sajaka borok ni jorawo type manual type bo bai thang klaibo jeng to computer bai se klai word format to kaisa belaikeno wana jangnai kok nke chini kok borogo suffix rok ni bagai tei abo prefix rok ni bagai word no nangjak khagjak khlainai sijaknai tong romdi ni kha no abo herok kabangma tong nke abo chini hawa jese kerengni hinphano seika nke line tang tham seika nke no a kok no next line thanga hanke te kise judangi thango abo nangi phano thango nangyoi phano thango obo hayingo samai katalo exactly ang word kai bisik tong tabu mutumanli atamke bible kathara total Kokborok word use klaijak mani hinke 25,600 something ngana and exactly saimani atamke abo 25,000 ni saka a word no bahai kebo puilani simi paithak jora haino hai khlaine khlai thangi manka angabno wanau abani bokrogo phaya bo haike khlai manabo romdi ni noken nangri mang sinani ke kha le aba haino ngable sikaknani abrokno katsi puilani simi paithak jora same style ke abo uniformity gnang khlainai simano Inke apni bagi nang waise usu translation khlainai rokni sai o samung no written format langnai no se ang tebo ma wana phiro azorawo jeng takuk Milton bai o part no nai phuru rogo nugo tei waini wai tham khlaimani ulo sulu se haino hai chaya chawai thang tabu bo abno tise edit rok khlai rok ma tongo inke bini zorawo to abo bota type khlaimani ulo bo proofread khlaina a proofread obo bonaina gosai bonaino ni khnao obo haike wana ma singsake bini talent kaisa kaitor bono romani tongo jeng bobai malai lia o singsaro tamke bono jeng thikya nei khnaka mia thiyinai o thimung no mechan nai kaitor no jeng poito khlaima ba jeng boba poito khlainai ba jeng bobai taioisa malai phinai abo chini poito tongo ang abono se bono singinani nei musumo bobai baithang tang malai lia ang kapal kaham bohni mano ang busajak karen bai malaika 2005 ro sinaro phakya ke Reverend Smith bai to koktun roksi waisewisu boano boy ro grohar ka kangsa kangnei kangsa ke ana letter roksi kya bin letter ano ro tongo ge recently John McMullan si nogaro phaipro saltham sekang khna borok bahai tong abrok sengmani ke bihi mane bo sorry hamia bo to sakano gamni ko salnei sal mia o sekango mia hinkeno ang McMullan ni message maka thikya obahai hinke bobai to tai malai lia tamke bini talent no ang dalai kheno ma bolayo tai wabu wanau tai kai to no bo hambairo tabo takuk Milton babno tebo romi mana nang bobai wansu nang to ang bai hanjago waise isu samung khlailai purogo omno tai belai kheno ma walai leyo waise isu asik jora sogyo laptop bokhoge renani jora suru sogyo nang bobai wansu bino talent no sekarang pula ang Madam Shirley ni kok no hisang mutu maklayo seng bai thang to boy malai dia
जों बनो स्काइप ती कक सालायमानि नुखा आसुगमो फियाबा सिनि अक्रारक जिबाबे साइथांगा जोंवान सुइनाय खेंगाके आलाइफोरनि जिनि साकनो खिगलायनाय खेंगाके आजराव सगैनाय खाखाम सेरे सेरे हेमा दङ हायफनो बिनि जे तंमुं चामुरनो सुनुखा आवनो कारिबो नों खुरसाय सागा जे बिनि जे टाइपिंग बिनि टेक्निकल टैलेंट न समाज जों थासिगो त खनाका बिनि बिनि बररक बाय बाहायके तंग कान गदालनानि बागि बाबा हायके तंग लुकुबाय बिनि नग्राय मनमानि बाबा हाय जों खनाका जों त टेक्निकल पार्ट अफ हायकेंगाके ओसिनि समाय कतावनो तैनिया प्रजिबो टाइप खलायमानि नों खुरसाय सागा एक्चुअली आबो इंग्रेजी को सके मिराकल वान मा सिंसां जाबो संगाबो कारण बसिनी को बकाहांखौ बुचि सुकिया आजराव बुक थाइनो खराब सके नाङै सैनानि ना संवान सुगिनाय खेंके कताबरो सिनि टेक्नोलॉजी काहाम सुंतो कंप्यूटर टाइप खालायखांके न सिनि बुबा हायसा या आबो दातिनो रोमै मानो जागावसं जों लास्ट खलायमा तो पैराटेक्स्ट आ पैराटेक्स्ट तो बोवार्ड नांजाक abo hay kai bisik tong abono bono phunogiri रो even AI ni samung klayo bono bobo hay klaina na ya bo suggest klayo borok ni zorao ke bobo hay ke bo machine suggest klay bobo hay klay kina abo belakin wana ma singsang jago abon kok thase bai wana ma singsa bini samung kai torni afan bini sakawa azorao eremba bo mangkhana ba bini sago rekhana abo wana ma singsa klay tangjakhana asuksimni sengsaimano ajora to wan subitabuni जों आसक टेक्नोलॉजी जों kaham माने सुरुंसे जों गोबांमा सिं बिसिंति खलाय जाया नि थिजाबि दं आजरा त आबाय कुनो kaham टेक्नोलॉजी करै बा जुबानाय करि आजरा आबाय मिसिन करैखौ आबनो जरा जरावखे आं साव सिनि बाइबल ट्रांसलेशन जों 30 years खलाय फ्रो रगो खनाव ते बर रकनो समाय खनाव समाय कताल माननानि अ बर खरक तामरकनि को खुरसा जागो आं वान सुगिनाय खेंके बनो हंके ताकिसा नरि तनमा हायरक सुदुं जागो वाइसो बिनि कक कायारो नगो सरलिनि बिनि कक काजाग्या तामखे बिनि कंट्रीब्यूशन बेलाय खे तंगो ट्रांसलेशन खलायनाय रकनि जे तंमा सिगनो बिनि कंट्रीब्यूशन न बसं रिकॉग्नाइज खलायना नांगो आबनि बागै कक बरक सानाय रक रोमान स्क्रिप्ट न हमजागो हनि नाय रक न कारै बो रमदि ताबो Kokborok no sakni mani kok by elembak pori tongai rok a kok no muito kleinai bono te kaitor no hamairna nango ne kwansu aw translation khayne dok ta kaham khlai kya Khlai pia abana khrap khlai thepa winai pori jongna ni bagui suno buchiri manai jat aba hai khlaini kok thaja khlai nangjak ya saka ki bebak sinyani aba hai sinai o sini madam sir bo bahike abano naithoka sanamka abo ko kotor ko head basin bagi aboni bagai no abo ho je pro bible ba christian literature no teinai muito khlaio sarlini bumu sajari thangten sajari tongnai abono kaisa ang muchungo tei borok no sang sirenani muchungo tabu christian literature ni kok jeng kabang ma salayo abono kari secular literature ni kok salayo jespur kono hindi Shirley ni kok no khagai toni man ya tamni bagi himala Shirley no unkhana puila unkhana ya sure se kabang khuk kok borok bai roman script bai type khlainai abo mokol biskango kok thai phunogi renai abo hunke Shirley no abo ni bagi no jeng bono muito khlainai ni bagi omahai tang eba chap mung sing chap khe rom di bini mungai bisio waisa obo hai christian literature no te hindi bible related no te hindi abo hayo bini mungai lecture phano hungkha eba kheba mungsasik yaphar mung phano yaphar ka obo hai khlainai aborok no teinai bini bumung muito khujak nani abo hai khlaiman kha hingke hamjago hingke